إله أفريقيا أنا سوي إله أفريقيا أنا لا سوي يا الله استغفر الله. Yeah, she said I like a man with a beard. How to grow a beard successfully. So you decided to grow a beard. No one cares. But in reality, everyone cares. She cares. In today's video, we're going to discuss a few things, a few tips, a few tricks that you can do to grow a beard successfully. So you decided to أركني ويداري والله نكان ويداري صاحب جعل حاسد مويه وقبل دام بيرد وقاضي يا صاحب وهذا جدا والله سيدي وصوق طيب لو كان نقدرنيو أفرق له سوا عليا صاحب واحد يبرنا يا أجا I'm trying to sister-in-law بقوز الرادنا يا أنا كم بدي حاسس. You decided to be more massive. Yes sir. أريا أنا نقدرنيو. Attractive. Yes. And grow a beard. Okay. I get it. Grow a beard. So a few things Thank you you. gotta understand, man. يعني كان ويدالي أيقا قبصة صاحبه ودي ها يقدر واقف سيدني صاحب وشري له وقول هالشيء ما أنا أود صاحب هذا الكعب ما أنا أود اللي قال جوردن مايكل جوردن وايو أنا قاعد شوقني أمين أقول أنا قاعد شاه of the day يا صح والله إني يقول قاعد بقوله أريد أسوق راعي حلقة أنا الباستر نقد هذه أنا قال لي جوردن نقول إنه ليه جوردن صاحب المليونير بنقول إنه باشا شيت باس بوش اللي هذا الله والله وعيت هاي هذا لكن كعب زحمة قاعد إنك الشباب والله وبالله تالله توسن قبور يا نقول الباست والله this man he tired my phone. Hello, السلام عليكم. ورا سك airport كان كوكا شد السجنيو. ورا what do you want man تلام كده قد جالسين. waxaan noqotay qaraabgoos magaaladii baa raacday. I don't know you. I am American brother. No Somali only English. Sama ka dhaba. What do you want? English ka aad ku hadlaysid. Keega ayaa ku dhaama. I tell you want it. Bro, there was an outbreak of corona in the country. Hungary, free charge. Waxaa laga doonayaa beesa soo dir. No job صاحب the عيد ما jirto the no unemployment waan والله way igu dhigantay aniga صاحب way igu dhigantay والله xaafada biyo ma taalo telefoonka 3 bilood lacag ma shuban caana ma taalo waxaana ma yaalaan wax soo dir gabadhii aan gursaday konton kay meher bay garataa yeah 50k 50k not possible صاحب not possible $50 yes 50k meher no inflation rate very high brother no what 50k hadday ku dhahdo saaxiibo she does not love you love she business women waayan business women saaxib yeah love kala raadso shaa hadday business women tahay 50k meher ka bixi mahayo gabadh 50k meher doonayso that's not waxba ka bixi mahay saaxiib laakiin waa ka soo fikirayaa يا صاحب look down niyo saaxiib saan anigu kuma kare bax saaxiibigo